Danas u prilici da vam predstavimo novu liniju HTC One telefona, koja se u Hrvatskoj pojavljuje paralelno sa evropskim premijerama, dakle ne kasnimo nijakoj način. Posle ćete imati prilike da probate sva tri telefona iz HTC One serije i naravno da vidite dalje sve ono što mi tvrdimo tako. Pre svega, zašto smo ove telefone nazvali HTC One? Zato što smatramo da bez obzira za koji od ova telefona se odlučite, da će to biti onaj pravi i da će moći da odgovori na vaše potrebe, bilo da je u pitanju privatni ili poslovni telefon. Zaista, kažem, ima dosta toga što je specifično za One seriju. Vidjet ćete da ima razloga zašto ovi telefoni dele liniju One. Ono što je jako bitno je da smo sa ovim telefonima postavili neke nove standarde na tržištu smart telefona. Biće reći malo kasnije o tome. Dakle, izuzetno smo ponosni što smo uspeli da kombinujemo vrhunske materijale, ugradimo neke najnovije tehnologije, najbrže procesore, najkvalitetnije ekrane, a da pritom dodatno napredimo integraciju sa Beatsom, da imamo drastično bolju kameru i da HTC nastavlja da bude jedan od onih telefona sa kojima će se svi oni koji ga koriste iznenaditi posle 7 dana, posle mesec dana i posle godinu dana. Ono što je definitivno fokus kod serije HTC One je nevjerovatna kamera i autentičan zvuk i zaista ima puno toga što možemo da kažemo o kameri na ovim HTC telefonima. Ono što je najvažnije je da smo obratili pažnju na, slobodno možemo da kažemo, veliku manu smart telefona, odnosno na klasične telefone, a to je da je kamera često bila zapostavljena, da se više vodilo računa o procesoru, o količini memorije, nekim drugim karakteristikama. Zaista smatramo da je ova kamera nevjerovatna i nadam se da ćete biti u principu testirati ove telefone i da se i vi uverite na to. U ovim telefonima se nalazi poseban image chip koji se bavi fotografijama i videom. Dakle, imamo jedan poseban čip koji smo namenili samo za ovu nameru i pogledamo jedan kraći video koji demonstrira mogućnosti nove kamere. She's a good girl, loves her mom, loves Jesus, in America too. She's a good girl, crazy about Elvis, loves horses, and her boyfriend too. This alone